Premono atwo no Sompa 106.5 FM. Dumienu na abono ewia premotobre kase sentrofo nya daje wo mo na ho wo mo so aye samufo nso wanya kwadworo watena ho na waso ho de aka no abusua edi ani hwe eno senti ena yempese ye be pesa menkom hwe no ye kase ye ahia ye wo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra Sarfo kantanka da Roma wod ni nyina kwa akoto YouTube no so no Sompa FM live ho nso yetua na sensamo a ye de brewe no 2074 tete hodudo ayaya na abefo enei wone Dr. Tafrija time heba mister aka ye ho a ye de toawo de di mu akotene ya ye de ba no bi enese arehosem bi esi ewo Brekum West na we no said ye wanom akire mu no ekuro bi ehye Brekum West ni Brekum East mfimfini wanom kire mu se Okada rider bi wanom abonituo ye bedi mu nkomo menyiri ya so obi pechi posefo na achi no na niam ekuram no no abusua ese woni ense oka kire said ye be ya enwomesua betumi akoyi enti atwema kofori dua DA school no ho no wanom ye dwumason bi ne nyina ye adwumakuo bi a ehyan abayase bonsa sukase ho na emosofo wo mo anti-galamsey task force no said the wosi akwa soadom ye de ho nsamo ba Posi adwumakuo ni fe no ewa Central North Region wanum abo amane se wo makwache Nigeria fo bi asebio wanum susu se be sibra ene wo mobo afi ye wi ye be kwa ama no ne se wate se Charlie Cake ebi kotu ni tu bra no wo kasa de kire dom ewa America mamu na ne nkanchima a ye be kasa on na ye kunani waba be kasa ensembe na ode aba ewie ye de bre o se Sompa premotobre kasa yebo etwa na ho free Sompa 106.5 FM Accra headquarters Sompa babia ni TV ni tua no 93.1 Asantemamu ehwe adabraka ye live ho sa bra kro na Asantema ni da kokoso no ye de ayiko 100.9 so de Sompa kasa no ma wonom ama mpatuamfo nyina nya somfa so bi ye nya free Asantemamu a yenko ato e mantamu 101.1 takwade na wa hene champo no maboboa no enne tretre ma bekwaifo nyina won munya bitie na 103.3 so takrade na afa wagea de akwakosi esekado ye kan we no na 98.9 agede amabonoman titiri na hinkro sunyaye ekwakosi hafo Sompa FM 101.3 manima sase paso do ma hinkro ye firi opa ye kwa na po ye fomo ye 106.1 Sompa tachiman ene 90.7 years Sompa nkransa wo mu nyina to nsempai apete awie wakenkamfo triple ema ya japi apam dada menu aba abina bedu adepa kofi ye free samno ase original ye ediama na ya fa rehusemi enhase enfama ye gusu a ye wakase ya demo a ye boaboa no abebe ede asomwa na mania no efri ebono emantamu Brekum East mensininem eba na emunya de na asem ni mu odu na eni enyan ni nyina ne se pragia rider bi Bernard eni ni dini na dodo na ebo ne mrane critical Sabre ya menoka say critical ayenya media na wanom abo amani a wo makire mu se wo mu nim nipakura sebio odi na yawsa wanya finhia no aduonu 90 we small guy kura afei ene wasi so ankakra watwi pragia ama wono so watumi abo ne ho bra kakra na yebekwa homa ne so ne ane assembly member ya wosom adehye a wanom ewosofo kire no ewo ebono epoye emantam nim na se wonom ehwoto nsa si ye frɛ no se de obaje ye so ne ye na twen komo no onyanyafo afo Isaac ene ne dini ye ne ni komo honorable ma hey so mawura ya da se papa honorable na arehusemi wompesua so na si ye eba ne sen ote ne sen se dian ene ma ya fa ho yo nani aba meda se na metia wachie for wana wachie mu achichi ne benche nyina we de ka bi nhye mu
and around 4:30 and Maniche. The Maniche, I don't know, information with Obi at the Prague, Yabonichu. And Tempana, me Boanai, Echo, Babiana, Meche Estino. Now, me call you sooner. I am part to be this. Sompa FM. Me this. I no. After me say, according to information I got there, and almost say Enra Joe. That was around 12 midnight. And Okada almost say through Akasa. Move by and na you'll be obtaining Mutumwa. Will be able to any kind of the Waganako. And one Adonano, a police for a patrol team, a Babefa, a Okadana no Timuno, and a body no, equal mortuary, and Okadano, the Aquaputi, a police division. And Timobisa, ya Nasa Netia, and support chef in Aboto, a Brukum support chair, or Maboto in a sense. A star. Prague, American was Mukade, and one 90 year, Omodi, yeah, Bokum and one a DMba, and it's a summary, if I want for as I see to almost now or mobile mutudia, now Sebika, or try a car for your crew, at the time, and I in the elbow. Honorable, what someone who can dear at a chair so kakra. Nemo mayeni kembisa arahusemi si sofotre no ewo kato enesena sentam ehifa pote ana arahusemi si ye ebio nso wo ka bibisa pragya no eno na modedi muduma ewo mpotamo enti yabobo wo mutuo saa anhwe ya na ani akoye nyan adan etasi ewo mpotam ho ana mini aba medase yes, Sunny, I just say, suffer chair, kato, and nothing terminal. What drew? What try a year, your baby, a so much key? I won't suffer chair inside Ancasano. Area incident, you see, and your baby, I will soon. May I can say, you soon now, Faba. Light, elbow, so, see. And a bear then one say. Obi na oche Prague mu kona iboni chuta nti amaye nyina yaboto enna no pe yaboto na ara woto me wo nese the see memfa na se enra se bia nipa na ofa no so ye nipa papa so ye nipa bone orodi de ne bone ko na ochina matu kwan maba bedu anajo me peka akofie na tete me ko siro bi nchen ekokoda na de chama fakaba because of say fakana obi oye nipa bone no ye nyan twombo na ni se nipa we nipa bone and you only machine bi anso ade beti ke awu se nipa we ona na ko yo ko lo kwa bo tu ana lo kwa ko yo bone eno na agboso fo kire man ni nyina puta se ti aye ko kuro na ade saye a why na de yamba basie it's not honorable yesra wo ye bisa say ebiesi ho pain near Tennessee, Mecca say, a bincy open the first time I see was suffered. Now, a son and a walkano, only Yamen Naya. First incident I see, and it's a party through Yamen Naya. Now, and a suffered a bank. And a second incident, and so it's the Yana Nipano air cost, and also. So every suffer and when they stand up in then no more can try to suffer the suffer there near to a honey and to a suffer Bruno Nancasaso. And so now which Remusa Bakubi a sea yet ye see when Yamena ye Nemo Mahumachi de and a sea was suffer Nebacho Anne. Just a simple no. That area, no, that vicinity. And no honorable way. Abranti Benadi, aka critical, one only dear see a homachin ya, one word in the dear quay. Modern Mashoto from one time one will be wasam.
wanu obi anya ntokwa nansan anase mokọ sin ho no ebia say obi no obi preso ansa na etuo no tumi akasa na bibi ewo ho oh daddy ya call ya no ni moto no te omo anu omo tumi ko sin ho no na obutuni moto no si ya no seta amoja ebram no na ye na no pe ma bo anan akọ na busia fie me call ya no onye obi a o text ya sofo kire ho o ti bia dan onye obi a ni asemu na o cool guy oye adwumade ahwe na hone na busia onye obi a ni asem akọ station oye adwuma ye bia dan station na otaye adwuma mo me ko bi sa ya no onye obi a eni issue ewo ho Abrantie wawade ye owama oh daddy after na oniba 21-25 ni age no oniba honorable jina so kakra ma yen na yen kan kire ya hwefo nyina se ye twagu live e wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM ubetumi aba behye said ye honorable ato ne bo e church nsem no asem no areho papa nyasam ketewa o enti no Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra na wababa behye wani so ade honorable Sabio one more shada ede etuo ekọ akronobo upiemu ewo brekumu a eta akwaso ana oh minyanti bisa brekumu ya wo binuma a mo de tuo kọ akronobo sa osi sese ne de posi adwuma kono wa masom enti nhyehyemu bia no yeah kosi wo na de ewo apprentice one temu a anopa me CID case ni one in some mo bebre monso yo mo nhyehyemu a me nse we de ye benya ni panache yes si dia edi kan ni mienu na we abetoso miensa ne yentimi ankyere obi a yes daddy enyanyo bia te nika we na ya kyere honorable ya beda se ebrepem no ya besa so abo apini ni yehu de akwa akosie wai na nso na da ase Abusia yani assembly member ya wono osomade hye wonom ewo sofo kire ya sofo kire no ewo ebono mantamu na we no ewo brekum east sofo kire no ewo brekum east onyenyamfo Isaac Afo ena woni ye edi arehu semimu nkomo abrantie 24-year-old boy wono no pragian wotwie Bernard ene na brofu din dodo na abo ne mrane critical ade na nya ye critical wati na no se dom koto se wabuda ni city ano so esa etuo ena akasa no de besi akire no ye mietefo asunsi wo enti ne nyina no wo posefo a wono wo brekum nsem a wo mo ye hwehwemu mapa na woman yi mu no kama yese ade akine ya nte asem foforo na chia na yichi sesei ukọ sremantifi na poye fam titu baabia gbenyiri ennan riguwei adaje ni posokra posifo wo mayire ho kase paasa achechede to wo bambom na eno na wono manya nana amadu wo bintiri wo maso ne panchi na wonde ebe na rigu ho niema na ekura no nya asam ketwa de Narcotics Control Commission fo akase wuni upese wodi hu dwa be hu wo ma lansese na watimi aye hu adwuma no ono de lansese na wankwa ankwaje bi nso ehu dwadi wodi de wo mo so ne panchi no eniema wo mo hu wo ne ncheni wo mo hu se pasra ya tai no pa emudududu pompo makonson wo mo su se eye bonsanta woni bia enu achi wo mo asan hu ba konso a ya bone doboa makon ahenum eni nsia eno nso saa no wo no mususuo se eye bonsanta wo mo san hunu segrete nkuma bia abaso eno nso wo mo nya kura no enaka miensa wo mo nyaaye ya na krata brown bi eka ho eno omude aye nchekere de afra ne nchekere no eno nso na ebi kura enya no nko wosan so ewo enuro pa emamu anu bi no ma wo mo hu ntini swade no eno nso wo manya kura park no
womunya makom yensa ana afi wosanya cigarette ne lighter eja wo mo de beso eno nso womunya makom aduoson yensa 73 ana enu achi no wo mo san hu rubber bondro ase yede ehyehyɛ ade te sɛ wo mo ewodwom no de kyekyere ne ma ne nso anya papa ya rubber ne bia we no foforo ana wo mo aburu we nyina so sabra me kasei na na amadu odi mfinhye aduane nsia ne de posifo nsa anya aka no ya enhwemu no nso wo mo de kwakoma na Cortes Country Commission wono ma ehwe enubone so no ama wo mo ahwehwem ehunu sɛ eye enubone na ye ka ho asa nu bi pa de a ene ne sɛ tie bia ɛsɛ wo mo ye ne ho ne ma ntentem de ne ko gyina emre nanim na emre busa no de ntia sɛ adwa no na waye sɛ obedi abra entrowa ene emu banche aburo dawadawa nom wo ho na wonton bia nkuto wanfa bia ma na wei ene woton Posi ejumeku a wonom ewo binyiri wonom yo omafam de no na wonom a womo ewo mfimfini emantamu enti we no Central North Regional Police Command no womo so aye bibi na wonom bebo amane a womo akirem so piemu ewo Upper Denchira atoye cross ni bedwane mu a ewo mfimfini mantamu wonom enya atipop bi ese ekamia yese adehye bi a wonom firi Nigeria wanom aba ba hyehyɛ miaye wo ba wo benya dan so etena mu ba kɔ fie ba akom no na edan ba ko hɔ no nipa ba se edunum 15 a wanom nyina yɛ Nigeria fo na wanom gudan ba akom sebio wanom aba enya adwuma bia na wɔn bɛyɛ enya amanfo galam se yibi nanso sebio wanom kyerem se ema na ewom no ebi ebebo tutu ana fe emema no so ebi beto onubone enu ho adwuma ana wanom ye enti no wanom ahuntahunu no wanom de wom no magu fam a wom de wom aso toto fam kakra wanom akwa kyere adehia mako aduasa enkono 39 Nigerians na ayo man post adwuma ko ni fe no ewa Central North Region wanom akwakwache wonom wamusu wanom che wonom no emu mako aduasa emiensa 33 eye ma ana fei emema ewom no onom so eye mako insia na wanom kire mu no na ACP Abraham Akwei wono one commander ewo Central North Region eye posi adwumakonim woto ne bo ene sompa kase echechensem se kireyen in our effort to clamp down on other social vices including organized crime, my team, the special task force that has been set up and has been operational for some time, embarked on an intelligence-led swoop which led to the arrest of 39 suspects. 33 of them were spotted or found indulging in prostitution, whilst the remaining 6 were also found dealing in drug-related issues. We also had the one who is just housing them, or the one who has provided a brothel for them to patronize. We initially took them as suspects, but in the course of the interrogation, it came to the fore that they are rather victims. They are rather victims because they have been taken through a lot of ordeals, and that has just made them feel so uncomfortable. ACP Akwei, and what you know, and what say? Ayana ema na wanum fi Nigeria wanum ba ebebo sibra ewo meyin no wamu kwachiri bi no na wamu nu wamu di nkomo wamu busebusa wamu sama no wamu chemse wamu ba no obi ho no mu asebio wenum adwuma pote ya yede ne beye wanu anso obehu ase ye beba ne adna ba behyem obi so ho no mu aya wo kiremu si wenum adwuma koro na emo madam fo na wamu du wamu ba ne ka kire wamu se wo kwano kwaye adwuma amame abosome makoma miensa wo wi amehira mo akọ enso be wi akire no na ye nsempi. Most of them admitted that they were lured or they were trafficked from their countries of origin to this place. They didn't even know they were even coming to Ghana. Others said they knew. Some even admitted that they knew they were coming to get involved in prostitution, but they were promised that they will be given their freedom after serving for 3 months. And on arrival, they take them to some shrines for purification. And they are also made to understand that if they attempt to run away, they will get mad or they will die. And understand they have also shown them videos projecting some people who attempted to run away and as a result got mad. So that is their ordeal. Ne krokromu no ACP Akwei ese wotu aya adehia womo de womo adan ema Nigeria fo a
wanom aye tukwatena wo mabetena mayim na sabio won pa adwuma bi enye na ba sibra ne nubone eno ombaye no se emra wo mayim si ye che wonom a wo maso baye hye. Those landlords who have been housing prostitutes, it's an offense. And I want our sisters to even know that prostitution is illegal and therefore a criminal offense. Those who are also housing them is also an offense to provide brutal to house such people. So they are also complicit. And those who have been indulging in drug peddling, as we have here, it is also an offense. You are going to process them and send them to court. So our piece of advice is that anytime somebody promises them juicy job outside their country, because as it's happening to them, those coming from the outside, the same thing happens to some of our ladies who are also trafficked outside the country. At times they are made to understand that, oh, you have secured this job for you, only for them to go there and realize that it is not the same thing that they were promised as they were in Ghana. So you also ask them to think twice. ACP Abraham Akwei wano ana oye Central Regional Police Command eno one Sompa kase chirchin komobra wanom kwakire Nigerians makomako eduasa enkono se ema na ewom no ba sibra ena wanom bo mema na ewom no so enubone ena wanom eton ene enya dia wo moja yo na emosofo nso wanom gusu asesei uduru takwa ne nsu ayem ne na afa womoni abre pa se bonsansu kese no wonuma wo ho na wo ye fom agudie ne mfamra kwanso illegal mining nyinada won betase wo mo te se ye tase nwa ampara ne nuane ampa wonum koye no wo mo enya niema bi edi adanse se ampa wonum ye gadamse ne no so wo ma so ne panchi sesi wo mo se wo mo fa bonsansu no ho no na wonum nam anyina se ekọ kakuzu azo kwano eho bia no nzema Easter sana mekan eho na wonum ko hu we chamfa adu no wonum ache wo machine nyina afi wo mo se hu pompe machine enan eno nso wo mo ache no wo de bra Facebook e Sompa 106.5 FM Accra na behwe se ebia wo ne namba bi wakopie bibi so saa wo hu ne se enkrofo e wo ho no galamse na wo mpese wo ye entem no watie mpanimfo na so Sompa 106.5 FM Accra said the woman si abobo wo mo pampim na ne nyina wo akopie so wo no mahyehe no afi de eya wo mo ya de hurusika okọ no asa wo mo abo apa bi no eno nso wo mo ahyenum ena abobo ya baako ende wo mo age wo manhye no sada ena excavator machine ne battery wo mo tu afirim ne nyina no nso wo ho na crasher eno nso wo no hu baako a wo mo age na we eye bonsansu no ho e wotakwansu eye municipality atoye mantemu na enkrai efiri eba wonma boso ayensu ye boso bi e de ama yatifo sedi ebeya enwumasua ebetumi egira brane ewo mayim ama emofra yetete wonum so wo madwemu ebebobe no mabeye panimpa da chinti Build a School Initiative in Africa organization. Yetwa wontia efe wonum basia. Wamo eni ekuobi a wamo so edi Co Africa and help start. Entino eye edwumaku a ensha bayase. Eno amaka wamo tamabom wamo kopie mu. Ewo atwema koforidua DA school. Eho ana wonum ko hu se atwema koforidua DA school no. Na school no achia ne pa. Na school no da wuso na enye na ye not emofra ekomu na wo musu wo yem abatan ewo fia na wo sosono egu wo eyem na ebra mpanimfo yi wo masotre sa no esanse interherete mienu ka bomu a ena bopiminti wanum ka wo bomu ekosi 4-unit classroom block edema sa atwema koforidua DA school no na ebra wanum wie bibia no esanse ewo atwema nwabiaja not Kurosini bedwane mu asante mantamti na hu behia se empanimfu a wonom etutu krakra eyeye ewo atwema north atwema nwabiaja north kurosini bedwane mu no wonom bakwakwata wanchie no mu wi a womo ahandi over eye school no ede ama wonom na president ya wono oda adwumaku amboso yi ano eye owura Yoruba wano so ekasai ewo dwumadie na se ekwan ya wano fa so a wo hu ya se atwema koforidua DA school no school ni nye na wo be hu panimfo a wano bu a wo pass asema wano mu a wo masibie wani amani boni ba wabedu edi nkomo sei
But Ghana is a great country, and then they prioritize education because the number of out-of-school children in Africa is growing by the day. So that is why we decided to come and partner with other organizations, be able to help this great country with more educational facilities for its children. So with this, at least over 200 students can leave the streets and return back to the classrooms where they belong to. I think this is a big victory for education. That's why we're inviting others to join us, because government cannot do it. There is need for help here and there, be able to support the cause of great education for Dr. Victor, you will query B. Wano and the president at the Build a School Initiative in Africa organization. And afei, wamo a partner here with Co-Africa and Help Start. Enti na jumekwa wanom esha bayase. Ena wamo esi suku yi ede amatwemako for yudia DA school yi. Na enwachi no, Orua Frank Duabuaten eye kresini no bedwa no krachi ya wono ena wo hye enwomehia ho ensem so. Wono so ne ba wabedu edi nkomo yi. Meda NGOs ya amabeso ya se ane America ni se nyoma ya ma ye ni ania sofa ye da omase nyame Israel na fufuro saibra if you say so where school there amabesi amaya abua bebre amaye nkola no eno ahen ha if you say so where first no oda school nkola dodo na work classroom na say esobeti nkola no be hen ha ti ye da omase nyame Israel why ne krakra mu no nana osai kwame yamrantehene ewo atwema koforidua wono so di sei ena to yamane boni ani sabia buru sabia so from kuntu nyina nam entete pa ani suku papa so a benya suku dan papa no watena mu no wasusu ade na watimidi abone bra eno na ma empuntu eba emofra abrabo na sabi makoye mrante ne mabawa hene ne ade no pese ehwe se ebenya suku dan papa nkwa na betim watena masu ade ma omo ho ato omo yie na ya papa baako so e fe ne kwa me adu jamfi owa America ye school dan ni bidie e de to nanim ana o so one NGOs bi be kasa na wa hwe so mba be boa ya omo ba ya no mbe hwe dan na ayesie no aye dampon aduasa insia office insia ne wom na omo chekia e dan no kanedos na omo yese ne ye mo masase na omo abesidam ikura enan e de aboa ye amani boy yamani boni a waton krafri asante mantamo esom ye brene brano no ba wa bedu wono ana den krai bai don kuma e wo mrase badwafie na wono mo nso ebo wonhwene wo mo kasa pa se Ganafo ma ye ntena se na ye nso so a machini ya banya mampani John Dramani Mahama edi wo manim no enkosesa boda bia megumanum na ebewie ye mekurakura hwirenhwiren ni ebusa ase bone ben wayo na no wako Singapore ni Japan wakodi nkomo pa for man ho ama investors ba e de wo mo dwetire aba behemiti next month kura nkokon ketenkete project no wo mo launch ya wachire ehomfa so a ebeba ma oman ma de wo ho behem media engagement yase wo kan sempa na no na wo no mo se wone US fo akwakosan deported deal bia ma wo mo sesa niema enye e wo US ho nipa emwa ma wo mo man nkoso wo ma ya tutrafo epe baabi akoto wo mo agua wo se wa ma ne nsa so se Ghana wo beji bia ba ha enti ma ye nsoso so kra na sansam no a sade emampani asi akwakoje no no ye kai kanisia ne se enwuma da ye te woni wura no de amo ne danta no woni nim baabi anetokwan mampani na nhyehyeye no wo mo kangu na som ne sade ase e kire pa media engagement na se sade ne wo kan no wo de yentie bi mra. And we agreed with them that West African nationals, were acceptable because all our fellow West Africans don't need a visa to come to our country. So if they decided to travel from US to Accra, they don't need a visa anyway. So if you're bringing our colleague West Africans back, I mean, that's okay. And so I think that agreement has been activated, and a first batch of 14 nationals came.
several of them were Nigerian brothers. They opted to go back home, and so we put them on buses, to be able to go back home. One of them was a Gambian. It's not as easy. You have to get him an air ticket to be able to facilitate his travel. So what we've done is contacted their embassy to let them know of his presence so that they can facilitate his return to Gambia. And so that's the issue with regards to deportations and arrivals. West Africa has the protocol of free movement, and so any West African is free to come to Ghana and be able to stay for 90 days. And so if they decide to bring them, we don't have a problem accepting them. Eno, ena mampeni John Dramani Mahama, wachrense numuno, ase wamai Ghana, yes, the Democrat, no, yes, ye chihon, ama ya krache semna nuachi na ama biya hwe hunu se, yehu yensa hohoro, nti eba eduane mpenimfo tumini endidi. Na yenso no wi adanse yeye, eka ho bi pa ena Gambia ni na fia latani ba ko na suwe nyina no, woni mpenimfo e wo Gambia kura didi nkomo a wonom ka kire wo mama hu se wo mo de hye no se bibi se kura wo Ghana na wo mo aboabo ho aba befa no nom na ho ade nanso donkumo ne se basa ye mra ne ncheme ye didi djuma no na se ye di na twitwi fom na mfaso bi amaso amma enti yewura abuji na pomo ene yewura afene o make mo se de wo mani asi abere ho pa kasa wo mko ho ntintini no se Ghana fo nso de no wo mu ntie no wo mo nso ye mra nimfo enim mra no enwura mu yie na emu ensem wo mo emfampie ena no ada by election ekoso ewo akwatia no bibi esi ya na third national vice chairman edema MPP amanyoko no Alhaji Osman Masawudu wane Sofo Azoka ya wono so oye second national vice chairman edema NDC amanyoko no saba akobọ ba akwasumu eni nti na hwemu a Sofo Azoka enwo no okoto densa na wiase no na akoye ensempi na numu ana Owura Masawudu akasa wo kire mu sei wano no ho na posi adwumakuo no efe ne sanse na ade ne de akoye ne de assault entini na wase wanum hwehwemu entini sabre na wasore no wakọ no akwa voice no de atum kama na bibia etimi atoto akwemu na ebra wase posi adwumakuo no efe no eno omo ese ne se nyankopo ya adom a edadwada wonum ebekwa akwakyere Sofo Azoka nanso no se de wonum nkomo ekoye na wiase akura no na otitin bi wachi no Owura Masawudu wane Sompa echensimu sei. So they told me and assured me at that Friday that by Monday they will arrest Azoka. By Monday, I called the investigator and he said that they have called him. They have summoned him for interrogation, but still now they did not get him. But they are on process of what? To arrange if he didn't come himself. That is what the policeman told me. If Azoka did not willingly come himself at the police station, they will order for his arrest. So this morning, one of the Chebi police the investigator, there are 3 of them. One of the investigator called me and asked me whether or not I'm in Accra or wherever I am, and I told him that I'm in Accra, and he told me for now they have arrested Azoka. That is what he told me, that Azoka has been arrested. And to me, everybody know how NDC, how trick they are. They are confident trickers. They can trick people just simple because they fall foul. Openia wakasa ye third national vice chairman edema MPP amanyoko Alhaji Osman Masawudu. Afi yemfiri hona yenkwa amanone. Yekwa amanone a US abrochi mamu ni yewura. Na no ewo yekase yeboso ne yebebo so ma wo se Chelikek we US ni abrante a na ni afi afi eba amanyose mu a wa ben pa otime boaboa doma no efa economy wa kire mu a wo mo hu aban eboa ema economy America de ni nyini ene de eboa kura say America economy wo for education a wotime kire anti we no wa boa doma no e wo Utah University nti wono wo mo kasa no wo mo bisa ne nsem oyiyi ano no a amanfo abubo wo mo tirimuko broni be se wo brainwash bi mu no ye hu ba bi atu ofiri na aboba no e kasa no wo mo hu ya de no wo kofom na nenka nchema na asa ne doyere Erica Cake wono nso aba be kasa no wone de wo de yesu mpo se ya hanka be kasa ye nsa adwom ene wo nya adaji swaye pa wo chese ne dokunu no na nisuade hunu ne botai ene sade na wo se kuma mampani Donald Trump
ene na ba di akire JD Evans no wo be koso aboama atimi atintim na we nyina no ne makora di ho adanse wo de wura na yere de wura ne ma ama wo mu nyina no wo mu nye spectators wo mu ye citizen na wo mu ehunu de enye wo mamu a wo mu hunu enti sabote na anisuade hunu no a ne kunu no ehya ase no enya de obegya ama na dada wo be swede gina na wakompa ama apem akonanim afa no waso wafidi a eno so ne yegina na yede ewie premetobreka se no asie de 2074 efre ne T74 tete hodudo a enei wono madada so abefo ayagu ntuom na fibubo bia hia bi gide woni mfinhia dumienu na afi woba apemfo ne de o ma akoda no fo nko a wono ma aka nyina eboa ma immune system no enya ahoden ene malaria duro ya Dr. Tafiri Jakofa aba oba patam heba mixture no wo mo kan yen ho ena wie ye be nsem no mawo na de na edimu akotene ebi ene se mampane njandramane mahama wachira de ye friend se deportee deal na no woni US for yontia donkuma no kasa no wachira chire se de mu nsem te Arahusem bin so esi ewo eye Brekum East eno no ekro no ede sofo kire ye no no eben sene ase na said ye assembly member ya wono wo sofo kire echirechi mu no abranti ya wono anya mfinhia no aduono enan wotwi pragya ena wonum kwato so obi abonituo em woda pragya stia no so ahomachin ya weti nananom sedo bintiri eno ebenarigu yache nanamadu wadi mfinhia aduanan sia eniema ekura no ye nubone a wo mamu ye nsososo Central North Regional Police Command no so abamania wo mo kire mu se Upper Dentra West Cross ni bedwanim Nigeria for makomako aduasa enkono aduasa emiensa eye ma ena ensia ye mema emema no edili with no bone ena ma no so de sebio be sibra no mo bonti wadom akwakoso wo mu ayede wo mo be ma immigration ama wo mo deport wonum akwa wo mu nchi ente sa anhwa afoforo wo ha so kra behwe so ahua eno so ne yegina ne yede kase no asie triple a mine ajapia apamdada awiabre mene abna badu adepa kofi afi famiko eni mo ngoma no so Abusia Hajia local foods ena aso yasene me kenkan Facebook messages ne diamanti ena memeni upe aduane edi ama wahome aka ho hacho ena ubehu wonom eye Hajia special local foods ubetumi afre na ya bro order aduane bia banku ne tilapia upe mutio upe abete upe jollof rice upe aduane bia Hajia atomic ena ubehu wonom 0246 359 921 0246 359 921 na Hajia special local foods yajoso na yabo yaba eye Sompa obi bus ebusuya Sompa obi bus yene Yas toothpaste any Yas toothbrush and akabomu ye present ye obi basi edi asomo enti adehia mo wodome baby bia wo bia wo so betumi aba yesesa ye nkuku ni ye nkaka nyina afrifidua yim apie mo e wo dome market anomachi no num ye hye ye dwumadie nyina ase wo dome market nyakopon ya adumu a efia de di anim ine na wotwe enti no eye 26 September Sompa obi bus bepie mo e wo dome market honum na empanimfo ni ntini ni atwotwo Europe na Prophet Dr. Kofi Odro Alabaster chie wo pie ho na chese dwumadi e bekoso no nyasem ketwa anti akoso agwa boaje one emobro wasem crew ni nyina da wanom so ejinam afei news fo ni nyina Professor Kwamna Abochi one for God and country for wanom so ginam hot bite fo ginam asofo kuku dam ni nyina ginam Sarfo
Wano sports wodi gina bibia ehihye ye na abusua ye becha akyade pii ewo honom afenso ye bebo wakwanya ama woso wabisa ensem bia eche wadwene ewo eye omaiga ne mu de afa Trump ho kora no ye bemo wakwanya ama woso watumi ebusa na yenhwe na yenfa Facebook messages no enfa ensomo na wanom a wamutimi ba Facebook na wie nyina no wanom so aye ade papa enya asem ketwa nana kuamu abuaten wono so ewo ahanom ese nana kuamu abuaten asem a woken we obereshi happy birthday was say very special birthday to Portia Esiedu Sechibia ono eno oma ne happy birthday was Pinterest na wasi nyankopon enhyira no na onya ne kesepa nti we nana kuamu abuaten na ereshi eye Portia Esiedu Sechibia happy birthday Samuel Boatin chum enso ewa hanom we Rahim Ranken so ebabi wase obehye ohye Sompa news midday papa with apam dada and abake yeda se papa ya amwakwa diamond enso ebereshe happy birthday wase we no birthday happy birthday sonkonkoma ono ankasa ne ba Kimin Nanakwe Kuchum Berima Jr. is the name. Now you yeda say or yen efri wasa ekropon na oreshe ono ankasa ne ba Kimin Nanakwe Kuchum Berima happy birthday ya amwakwa diamond enso dia wode eba ye no piaga enso wa ha ose NPP will never forgive NDC. I swear we will do it more. Yo yate piaga nso dia wode eba ye enono na afe ye kwase ha ko mesa pilatu nso eba ha se bi na wobechia yen wo wie ye wo se asante man ana afe MPs mako eduasa enan no na afe constituency chairman mako eduanan enum ni nyina ene regional executives no wo ka hire wo mu nyina se wo mu ma Dr. Alhaji Mamudu Bawumia second chance bio na only di amanyuko no wo chia honorable bright Esilfi Kume next MPP national first vice chairman na afe honorable Charles Oten Dodwana Freno OT next MPP Greater Accra Regional Assistant Secretary Komesa Pilatu so dia wode eba ye no na yanko happy birthday we so emfiri ya ni ankasa ye nuanom aye ne wo mo ye adwuma ewo eye Sompa fraternity no emo happy birthday to Abena Pokua Bafo Sandra happy birthday Shonko Enkoma o Chira Government Hospital Chira Government Hospital Abena Poku Abafo Sandra Chira Government Hospital ho ena wudi wujuma ena wida Facebook ne so no aketesi fine happy birthday we efri bra obi a Sompa enkranza bra obi ya Sompa enkranza eno sa Abena Poku a nyankopon hyirawo ene yi a wodi afe ba kwa kan fie hu nyankopon enye wadom na omie osoro fencing emfa emaun happy birthday we so enko emfa ema we no I say happy birthday to my wonderful bros Nana Opon Inkunim of Accra. Happy birthday to my wonderful bros Nana Obrempon Inkunim of Accra. And to Nana Obrempon Inkunim, happy birthday. And confirm we free Nana Safu Kantanka. Wono yes post with your hadom. Wasi yanfa konya so Emma happy birthday. Nyankupon shall say oh your brother papa ede Emano. Also dia ifi hobano no. Happy birthday shunku we so enko enfama Precious Ohima, a graduate nursing and midwifery training college and also a wokokofu. And no Precious Ohima uko suku ana we school ya graduate e nursing and midwifery training college no e wokokofu. We every oheneba Eben our work kotoko communication team no emo wo heneba Eben ya our work kotoko communications team no mo and was say yem 5 fidie kese so Emma Precious Ohima yema happy
birthday wo so na wo da Facebook no so no nyankopon hyira mo nyina mo amudi mo birthday no nyankopon hyira mo na wonyi mo mfiri adomo enko adomo ebusua yenna mo nyina mo ase afei wo a wo gi bre ene adaje etie Sompa from Tupre kase edememene da original yeyi yeda mo nyina mo ase afei from Sompa 106.5 FM ekopie mu ewo Sompa 93.1 Ayiko FM 100.9 afei Adamfopo radio ebutu Paris France abrochimemu upie mu ewo Nkranza Sompa Doma Hinkuro Sompa Takwa Sompa Takrade Sompa Nkranza Tompa munyina yetwa mupuse mankesim eye kingdom yada munyina mu ase opesmaka de hia yaje pene ni esi adwa ye baby osi abo edin dada wo yesa mo foforo nka wo abra badu ade pa kofi